Muboto manifa drum no mebe miti efa madam ni dan no ma madam ti bi shia bullet no. Oh, sana incident miti. Yo na ebusuafo se na wonsa police for na gina ho to say nsem no mu nhwehwem no mugusu de egusu ye no na wo hwe Dade Barrows bi na esisisi honom na bullet bi tokro bi ewo ho a ekire se oho ana bullet no ana etuo ne bo no efa ye kokopọ maami a endede waka nchine egu atwa nananom ewo ensedo na obi bebisa se na kwan wedi esi den ana akonfu renfu yi omunya ne tie se ovan yi ebefa ahanum se na kwan omunya kwan enya san ne tie no de yintimi enye de entre afi so kra no bibisa se ovan no esi den ana street normal street ewo honum esi den na ovan no anfa normal street ne so a kwan we so ana obeye de obefa ye na nsem no ye ansana wedi ye back case ntimi afa back camera mu na nsem a ye ti wo echi ene se ya overs no akoye se oye sa microfinance for edwuma yi bi ntina ya nkrofo mutimi fa lugulugu ekọ omo customer so akwakoji sika ne bi ewo mo enu nti ana ye kwan omo befa so nti se wo bisa sansam ne so de na se ho agyenhwe eno na therefore ye kọ ebusua no ho akwakoji omonumu ensem na ya hwe nyomo so omo waka efa asem na esi ho nti therefore mungusu eka me ho abekọ fo enche mama pacho obane efenese ahadi obi a friend madam oye teacher ni there be na oye hairdresser nti na friend madam na pacho asem esi den eno esi ye no owa abonte na asem esi ya na se na o area ni mana efie na asem esi Brajo asem media me menti habi me miti o manjo enti anopai ena ye frɛ me sɛ me ba ne damogem na me so damogem sɛ de na ye no damogem enti na damfo bi na frɛ me sɛ me mɔmɔ de mrɛ sesese me ni nuanu efa aka ahwi ene e ba ye ne kyerɛ sɛ ma meto ne po no ma fa ne kɔ na nhumi ba na nim onyare yesi jama omo tutu na otobon me de sa mbae no mane ya omo ka ne ha no etuo no ne ball enu kra no obi to ade no okoyi ama no nti wakoyi ode ko no etuo ne kan no otefi no otefi shop wa ha mi se wa ye table so o she dwa wa o ton drink ne pure water ne ade enti obi abe to bi no wakoyi di ko man ena etu on born ya ofri ha okoyi free ha wode etu no eka no e wodan mu ha mama ne no de ma o yakopa we de sorry obusuafo baby asem ne si ye no eno ene ye twa atro no se etu no efa dan ni mu ene bebeka ma me no ewo ahanse na ma me pacho ni fie oh for 42 years old you mami ya your friend madam ya try ni fie 42 years old na when pie wo dem unim say we ye safe na akonfo renfu wakwakoye na ade na aba beka wo awe sempin adofo we dey awe sempin busuafo no ni na ne de omunsu me baka echire ona ehwe me o kombe nkumi o mi bai avua na ande ka chire badu na ande avua do ma mi le jama
Kajre. How come you know? Abuama browa, mwana mwa unyamanya. Abuampa wasa bai bagajre. Obi ya mbora kura wasema amenyahwe. Afuaja nyahwe. Ye urade. Watna wa mu ade pastor. Somebody mbo ayara wasampa. Mbo. Onyame. Yen manu anto. Anja manu betro. Prisa me bare jiri nyame di. Me bare nyine nyame sumu agro. Na sama dia ya say. Ano petutu. Afwa. Afwa dia wase. Afwa dia wai. Afwa dia. Bai. Afwa. Yo, ye mami ande waka nchini egui and di madam. Ya di friend no madam when you 42 years old. Nikunu ala be kamensa e wa ha and de mene no eba bedi ensem no ho enkomo na papa. We de me ma oyako. Okay, Thomas. Papa madam ni di ankasa ni. O de Joyce Amankwa. Joyce Amankwa. Na papa asem no esi no na wa bi. Debi, me wanu ha. Tell her say I'm Rǒbbérs some way say he bullet. Na be born. Never born them. Okofa di aba. Na tun be kan wo. Baby of akọ. Etuo no e kan he fa ni ti. So na ne ma me e twa say obi beto ade anka bia wa baby yi ade na what so pie fi dan ni mo ana we dey papa e ma o ya kopa we dey asem we dey yo ne busuan for ye papa ne mu nsem so no dey ato no say we dey aye awewosem e wa hanum se busuan nyina ene wa ha ende dey omu osu asem we se ka wa wan po na osu ubesu bi we dey awewo pa we dey na mama mpacho mami na waka nchine gu ende dey oyo dey oye minua na se misia na wa habi me wo manjo ye nyina o manjo na yete na no mami na wa manjo to no pe ani ni ku na wa na mami mpacho ba e no so asema wo pe me beti si ese akonfo bi di ye fe ne sei ka bi echi bank ka bi echi na bank ifo ni bi asori idwane etuo an Rǒbbérs ni shootu no na be shootu mi nua no ese ni pa ni Africa ni odwane amba ba bia mi nua ne wo no mo ya ko we dia sem we di ya rewo sampa sem ne di obia ene ni okeka ehun information ni na yegusu de eje abremu ewo eye too much gh na ahwefo we de mungusu enka ye won nja eye nsema ekoso incident ye ba say taxi driver bi na odika ni to do hang say no catch madam ni say o to suo into otoso mbe all of the side don't say o mo yi to fi tax ni boot into me 20 tax ni boot na tax ni fa ni same and o start to shoot police ni o start to shoot police now it you say na tellers ni bi bank tellers ni bi fa say o mo go to mani fa drum ni mebe miti e fa madam ni dan no e madam ti bi shia bullet no sana incident ni se na nkofo no mo te eye taxi ni oh e bi ti taxi e bi ti motor so no mba yes operation but not target no the bank boulevard no target na boulevard no but mo ti say bank tellers no bi ti ka na boulevard na echi no omo di fast do mu di woman na echi because no shout ejulo no to like they want to silence him down no kasa na can him bring down so na madam ni di bi share bullet it is say police dey shoot police no not boulevard ni front onu no mu start shooting first omu yi 23 taxi ni boot ni e no mu shoot police ni first omu shoot police ni first
Na papa mpacho mate say yesu obi nya neti edidimo tell na no odwane. Tell ani back one dey as a wako conscious say as a wako collapse say o share bi da who say incident bi da. Etuo na kan people akrofo back di tuo no ball no. O di tuo back no ball no. Yeah as of 20 years. You be who say not Jamestown patrol cars no update now actually. And how many people na work on one shoot? Nipa best 4. Yeah. Settlers near to na police na driver. There be the omubo. They say 2 pen every mu ase. Na driver ne there. Onu de omu shoot ne sa na ne mfin ase. Aha. Into no Dakar be say 30 minutes. And sana police were around the US. So. Nkofo ahe ne ndomo. And nkofo me fancy nkofo 2 na ba ku na pra driver ne pen na we pra. Police ni ene mami ende. Pacho an. They better was a pa. Oh, my chef forward here, a year bullety, horsey, and on a wa, who to me who or you been a war at the animal say if you're 21 to me entry. Now, talk running a bee in the say a bean so, and a man as a way, and then no more a bit PA, a year to chrome ham say ya, a back hammer, meno, free a year through one be a pointed all, and a bit PM or ha, a camera meno. Ewo edemo yese ba kon so efa eye asia hanum say ya be won say makoto am point a chewi efa ne am say ya but ne ka ma me no ni ti no eye tokro na ewo de ewo esoro hanum say we de as mobo asam ne de mobo pa to rentra sam ana ababa pie eye timber market Accra hanum say na nkofo egusu ehwehwehwe eye ensem no emu utimu around mo sheshe quite mo no me expert e criminal cases bin mo essent mo ana mo take a whole report ene ho keka ho na ahwefo we de moja enegu car na se no moja enegu car na se ehwe na se police ni bebia na no no bebia moja no car no eno na tellers no yese ba ko die nyankopon adom etuo bia anka no na mmom ye de tuo no ebo na ti koso no okikem se ejulo na ye mpese amanfo betininti ana akonfo yemfo no mpese amanfo betininti omudi etuo no ebo eye abrante ni ti ema ofenti ye onto no de ono ni nipa ne ho entimi anko eye asemu na mo amaka no 2 kofu 2 ene ne de ya record say omato ananano mo ewo nsendo ewo sa case ya esi ewo timber market ewo Accra ahanum say ya na egusu eje ensem no mo entremu efri eye afoforo ewo nsontumu ngusu enhweyen na emu nchemu ne emu information na haya na mo benya no mo yansa so na mo de madwentre eto eye comment section mo na mo make sure set mobile subscribe to tell them GH na do for twa bullet no say na akam a friend is car no ne mirror no aka ne mirror ebi so asaso aka no wonti ni nia na menim enye nda anka menim say bullet etimi penetrate same etimi aka no epie aye twese tokura kese pa na ekreti ewo ho no car no de bullet omoji ye ne de edo so se me kenkan ye na say glass ne ni mu kra no 1 2 3 ana eboa akonfoyanfu etimi ato ye twa car no afensu ye kan eho no so a ba ku bi ewo window no eso car ne side no be police ne tena ye window no eso ba emienu nso ewo fam ana ba ko nso ka mirror no eno ne 20 say 1 2 3 4 5 6 7 2 ana eto car no eho na adofo we die assembly country but we don't have this. How come this kind of things? Okay, please, I don't want to show you. Yeah, this kind of things. If it's not organized by a serious criminal in our country, how can this happen? From my infant to my adult, I haven't heard this thing before, and it's serious. Don't wait till reach your turn. Start doing something about it. What kind of woman was the deceased? The woman is my sister-in-law, and she's very good. Very, very, very good. We haven't heard anything about him that he has done this. So because of that, the armed robbers have to come and kill here. No. But if we are safe here, I don't think this thing will happen.
So that's all that I can say. You understand she was escaping from the gunshots? Yes. When we came, that is what they told us. They said she was in the room. Somebody is going to buy something, so she's going to take it for her. But there is a teller in the van. Yeah. She was trying to escape. So when the armed robbers saw that the person is running, they told this woman the one who was coming is the one. So they directed the bullets on her and she died. She have our condolences, madam. Thank you.